uKhuzani leli viki libusa uye i-trend eyakhe ngenkani. Ugxoba kwamculi, ugxoba kwamlandeli, kukhala imidlwane, kukhala imigodoyi, kuphume umnikazi. Liwe nje uKhuzani athi mayethi post nje eyi-one kuphume zonke ekade zagcina ukubonakala even online. Siyabona sanibukele into Fastsport TV la sibheka-ke uKhuzani just before a-release umsebenzi wakhe ozophuma ngo-2 emini bebade. Inhlanhla iza nebhadi lapha nje uKhuzani ubesikhombisa nje ukuthi hheyi sebenamathele manje kuwe maZulu babhizi bazama ukuthi ena befake isoil. Hhayi isoil ivuza amaphakethe manje, I'm sure manje bazoyidla bona le soil abantu bazama ukuyifaka emsebenzini kaKhuzani akaphumi, akulungi khona. La Khuba uthi gqoka kahle, uhamba nentokazi ulonde kaShangase ekhombise ukuthathela kakhulu ithuba eliyinqayizivele lokuthi isebenze nomculi omkhulu eSouth Africa, especially endebeni kamaskandi nase-South Africa yonkana. Lokho kumele kucace ukuthi abantu bangadidiseki. Siyathemba ukuthi ingoma izohamba kahle kakhulu, sobe siyibhekile, sobe siyilindile ukuthi nje mazithi 2 o'clock sesiphezu kwayo. La ubekhombisa nje uKhuzani ukuthi after eposte nje i-track list yey'ngoma eziwu-20 plus 1 ngaphezulu, bonus track, ukuthi ena kuhambe kanjani laphana kuyi-post yakho Khuba. Ibukwe abantu aba-more than 2.2 million. Just nje ukukhombisa nje ukuthi ena uKhuzani umuntu olindwe ngisho abantu abamthandi, abantu abahlala bemgxeka o-live, abantu abahlala bemkhuluma kabi bempost, bayafuna ukwazi, bayafuna ukubona idlamu lenza lapha ekhona enza kanjani. Judging by engagement, awukwazi ukuthi lama number ungawa-create out of the thin air. Yibo-ke laba kanye abantu abamthandi abenza ukuthi akhuphe kangaka uKhuzani, right? Okunye-ke izinto-ke lezi-ke ezenzakaleni la insizwa-ke le ethi ubani uQiniso Ntsele u-track 8 uhamba noKhuzani ethi umthandazo. Sizoba nenye futhi ingoma yesonto this time around. Asazi ukuthi izoba mnandi njengalethi ebunzimeni, le imnandi kakhulu namanje sesimnandi. So lindela sibone ukuthi ena bazoyibhitha na or kuzohamba kanjani. La yiyo le track list-ke eyenzeke yonke lento le eniyibonayo. Abantu bavukela amaphika, kwakhuphuka i-BP, yonke le nto le iyona nje le track list evele yayinyanyisa bonke abantu. Nkosi yami babe neminciza bashiselwa namanje kubhizi lapha ku-TikTok, kubhizi kuyachazwa. Khipha uKhuzani kodwa kuchaza abanye abantu, heyi kunzima. Uyabona uma uthi ubuka iy'namba-ke lapha zalama-promo uKhuzani akho washare, uyabona ukuthi ayikho into eyenzeka ngephutha laphana, ayikho into eyenzeka ngephutha. Abantu bayafisa ukubona manje basuke bephikana abantu ukuthi uKhuzani umculi omkhulu eSouth Africa. Masisho ukuthi uKhuzani ulindelwa abantu abangekho ngisho la eSouth Africa, ulindelwa nezinye iy'nhlanga. Lokho basuke bekuphikela because ukukhombisile kaningi lama-promo, ebemaningi lama-promo owashare uKhuzani. So ubani ade wabuka lama-promo pho? So yilokho kusixaka singabantu ukuthi into mayenziwa uKhuzani befuna ukwenza ngathi hhayi akunahayi next la. Yangihlela ithi numbers don't lie. Yini yonke le eyenzakalayo. So kumele nikwazi-ke lokho ukuthi yena ayikho into eyiphutha eyenzeke empilweni kaKhuzani, ayikho into eyenzeka ingahleliwe, inga-approve-iwe emazulwini. Vele leyo nto leyo isuke ibekele yena ukuthi eyakhe yadelwa yena izotholwa uyena, whether niyathanda noma anithandi. So bekukuveza nje izinto ezimbalwa nje before uKhuzani akhiphe umsebenzi wakhe ukuthi abantu abalindele umsebenzi ema-aweni angamangaki kusuka manje. Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, everywhere zobe yikhala namuhla. Namhlanje kuzoba usuku oluhle eSouth Africa. Endibeni kamaskandi sobe sibuzisekile namhlanje ngenxa yomsebenzi omnandi ozokhishwa uKhuzani. Leyo-ke i-showcase ukuthi umsebenzi uzoba mnandi. Nani niyazi uma kukhipha uKhuzani kuba mnandi kakhulu ngalo suku lolo. Endibeni kamaskandi nje even environment iyashintsha, judging by nje i-engagement yabantu abafuna ukwazi izitha, khuluma uzokuqhasha amathe o-live, abazi ukuthi bazothini, bathuka nje ubala. Nabo baneqhawe njalo ngoba asazi ukuthi abantu yini bona belandele iqhawe elingafuni ukwenza izinto ey'qondile ukuthi lizokhipha nini. Kungalokhu likhipha ama-promo obumnyama.
uba straight ubeka into yakho ukuze abalandeli bakho bejabule phela. Hhayi lokhu ugudla iy'gumi ungacaci ukuthi wenzani, lokhu kuthiwa insizwa. Into engathi ishu leyo. Kodwa-ke asikho-ke lapho. Albhamu ngo-2 emini iyeza, abantu abayilindele. Sobe silindele simaganga sifuna ukwazi ukuthi yena izohamba kanjani. Le video le mayikuthola-ke wazi nje ukuthi yena usunalo idatha, yonke into isi-grand, lapho khona uzokwazi ukuthi i-inthanethi isebenze ngoba kuzophulwa omunye umlando today after 24 hours, kusasa after 24 hours kunemlando kuzomele-ke ibhalwe ethize emisha ezobe yenziwe uKhuzani. Uma ungakukholwa lokho asazi okwakho-ke lokho. Uma ungakamboni namanje uKhuzani ungakamvumi, kodwa inhliziyo yakho uNomeza wakho iyomvuma ngelinye ilanga. Sale kahle.